chung Bangladesh boina hi ne khat bak en chin leo nu kum som nga wing Bangladesh lal chut pha la luta lo pi tak le za tak avai hom pi Sheikh Hasina Bangladesh Prime Minister chu minute som nga sungin alal chut pha nu si in aluvom tai pi angai ta hi zani thajing ninga sangni som ni li khan Delhi ahung tai lut tai Jinkal dangol tho in Bangladesh ka machun ni ahung soka tichun ipinu hin le nom takle thamong takin August tarik nga jinkal ahun tho Bangladesh Prime Minister hi jingkom in apin dana breakfast ane ahi nakal chom chasung in au le lo umlowa alal innu sia mi pi te lawa alal gam no sia zamang angai ta hi tichun Delhi ahung gal tai ta hi hin kho hi bangma a hi lodan le kile sak pi thei a hi lodan amu thei a hi khuti Prime Minister khat hung tai do theina hil hi bang to bang lom boina hem tu ni hin mai metin ala met tiu ole Bangladesh East Pakistan alakiti a hi a hin kum sang khat jako som sagi le khat in Sheikh Mujibur Rahman makainan Pakistan sarkar chu alaki sat piwa India te khut ki thopi na zalin Pakistan sarkar chu ala zo a hi ani ku ahok do sako jumle zal atuk phatun ni som le guk thasom le ni sang khat jako som sagi le khat nin Pakistan Army ten a khutu tungin aki surrender taw a hi leni apat chun East Pakistan hi talo in Bangladesh hungkiti pan a hi tai jitu tokiton in Sheikh Mujibur Rahman chu father of Bangladesh ti title a khuk sak taw a hi tepte ding khat chu Jerusalem gal sat sunghin East Pakistan gam sunga cheng mi hun ting hin Pakistan Army te aguk agalin alapan pi jingo ji holoi chu Sheikh Mujibur Rahman in Razakar anti-national tin amin alo hi Pakistan sarkar apata zele na amu zo akum kit sang khat jako som sagilani kum in Bangladesh sarkar in dan khat ahung siama East Pakistan apat Bangladesh siam dok na ding sepai gal sat alapang le martyrs in sungmi te chu government service hall na hian la school le college ho jing ale 30% reservation pik ding in thuthung ala siam taw a hi jitu tokitonin government service hall na lama sepai te atu le cha teu in quota nei o bailam takin sepna alamu sekui tu chunga boina pen uchu je 30% reservation hi lak do ding ti student ten ki phinna aneu hi a hi Bangladesh in independence amunung kum som nga le nga hil limta jetem chemta te pu hun lai sepai ala pangte tu chason te chengin tuni tinga 30% reservation government in apiek jingle tu akhang thak le khathim ten bangka bol ta dingu leisi laki cho theilo bangkan na ding enough is enough ti na sataka underpen su thahil khopa ki phinna hun bolu a hi ji a 30% quota hi 2008 kumakhan ala ki subei o male tu a Prime Minister Sheikh Hasina hin tu kumjun tha akha court to ki thu to ka chepi ki ding ahun ti ki du a hi student ten talom lom ahun tai nangnu hin la du liek puk loading la hi tin ahun protest so Prime Minister resign ding ano u to kitonin Prime Minister iller resignation api alabu khun tai pi in pumodi kieng ahung belta a hi Prime Minister atai do ding kun in Bangladesh radio le TV channel ho thu cha chom cha gen malam auta male Chief of Army Staff in jechule alafal yek tapoi Prime Minister chu atai do na ding in helicopter khata piwa airbag som thum sunga avana hun kisema je helicopter chun ahinna ahun tai do pi thei a hi Prime Minister atai do
dokin student te chun Prime Minister bonglo le Parliament sunga lu chilin meitei te gulin sana dangka in van hoi adoi doi u ahun ki puk do u ak chawa tot gan cha hon san khe kumlo in ahun ki puk do ui Prime Minister Brana san le khek lo hial in ahun ki la kui chun Sheikh Hasina pa let Sheikh Mujibur Rahman Father of Bangladesh statue na san le khian nial dim a hi Bangladesh PM Sheikh Hasina hi adik tak again in mipi na sem a hi lam a hemil a mani doidan pai hom le dictator lam mano a hi tai a hin la alang khata gen dinga alal so tolota le a hi ama hi 2009 kuma pat 2024 kum som na nga sung elected Prime Minister hung hi a hi tai opposition te amana jail akoya media house cheng upu ngam lo in athunoya koya hi unemployment le inflation ngai sak lo in atoba mi pilung na aluzang dim hial in akipo agam sunga ngam talo in atai dokta a hi hoi again talolo gen bezeleng Bangladesh kam sunga reservation ki pik dan chu anoya hin wak en ki tiu Zalian Gal Sat in sung mi te 30%, women reservation 10%, OBC 10%, men Bangladeshi 5%, disabled person 1%, total 56% ahi. Gop sepna a khat kilak na dinga 56% chu reservation reserve sa ahi mai tina ahi. Ale lang khat ale khang thak le khathiam te chu general category apat 44% seat ki chu ding tina hi athiam tak te chau loting ding tina hi le khathiam kanang te adinga hop lo tina hi mai hi thil haksa tak khat suk doka hi Bangladesh total population hi 17 crore vel a hi population to hisapa reservation quota hi tam talo hi mai him a hi Indian population hi 140 crore vel a hi total reservation quota hi kahet khil lo hi chun 33% a hi Sheikh Hasina hi meisia jiang cha hi le mi lung det tak le mani doidana wai hom mi a hi mudaum tak a hi tu Bangladesh a chin kuki te movement hi le democratic taka solve kolowa force bet dai thoding ati a hi ama bai hom no ya hin Christian tampin sugen theina al to pui je kachun tu ni athil tu khi asep ga hi atuk ding lom tu ka hi heading khat chu tu chunga student ki phinna nei te hi Prime Minister Sheikh Hasina chapo taka thu kam khat again je ka ki phinna hi hungso sang de ka hi student ki phin te hi Rajakar anti national ahiu ati je ka jeti ni tunglo ahi panina Bangladesh Army 10 group abol ut je ko student te hi maipho amat mai o hi hutilo hile Army 10 je student ki phin mai te hi mitsin sale asu thip joding ahi mangtinga thupi le lo pi hilele mipi nei support lo pha le tol sena ki nei tho ahi kumsom lenga sung ahung hi hial kilet saknan ahung zui kumsom lenga sung PM ahung hi le kilet saknan ahung zui a mipi te to ki gamla dewa atopin mipi ten kem le kahun mo tapo tin kumsot khom kitalo din akhian ta